od naše vlade odgovor da će se tuneli u toku 15 dana početi sa radovima. Znači, tuneli će se početi raditi. Tako da će pola tih investicija ići iz ureda premijera, a pola će ići znači, iz Ministarstva za povratak iz zajednice. Ja mislim da smo jednu fazu, odnosno jedan problem već nekako pokušali da regulišemo. Tu je sa mnom i kolega Mursir Halili koji je dosta uticao znači, da se pogura znači, ovaj projekat i ovaj problem da se reguliše. Znate da smo svi imali probleme i tokom katastrofe i sada znači, određenog tunela. Ja mislim da je time jedan problem rešen. Ne bih puno da duljim, ostavio bih na vas znači, da vi svojim pitanjima, svojim znači, interesovanjem zainteresujete Evropsku zajednicu o raznoraznim problemima, ne samo ovdje, nego imamo mi probleme i u dijaspori, znate da imamo najveću dijasporu u Italiji, gospodin Zbogar to zna, ja sam ga upoznao, kako približiti znači, našu dijasporu i ovdje sarađivati, neka saradnja sa Evropskom unijom, kako god znači, ima mogućnosti da se nešto uradi. Ja bih istakao jedan primjer ovdje, radi se sa jedna nova mlekara u Restelici, ta mlekara je aplicirala u grantovima u Ministarstvu za poljoprivrede, hala je dosta odrađena, završena, međutim projekat je dosta glomazan i preširok, stanovništvo postoji, znači interesovanje, svak ovdje na Restelici ima jednu kravu ili dvije, koje bi mogli znači da doprinesu da ono prodaje to mlijeko, vrši se proizvodnja i krene sa jednom sa mrtve tačke, znači da se ekonomski nekako otrgne Restelica od ovakvih problema. Da ne duljim, znači ostavit ću vama da vi pitate gospodine Zbogar.